mattinal isiniin jedha. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii yuutuuba kiyyaa taatan hundi keessanuu yooyyaa harka fuune isiniin jedha. Asumaanii har'a viidiyoo wayii qabadhee isinii dhufeetiniin jira. Viidiyoon sunis immoo maal yoonaan jettanii tokkoffaan waa'ee yuutuuba kiyyaati jechuudha. Waa'ee yuutuuba kiyyaa yeroon isiniin jedhu yuutuuba hojjechuun dadhabbii baay'ee qaba jechuudha. Ani yuutuuba adaanuu kana dhugaa isinitti himuudhaaf akkaataan itti guddisee sadarkaa kanaan ga'e anatu beeka jechuudha. Isinii galee yeroo duraatiif akka ammaa kana osoo hin taane yeroon monii hin taanetti jechuudha. Sarraatanyoota meeqa taaneet hojjechaa turre nutumti Itoophiyaawwi taane jechuudha. Nama meeqa taaneetidha jechuudha kan dalagaa turre nama 3 jechuudha. Achi keessaa kan yuutuuba fayyadamu ana qofa jechuudha. Isinii galee innaa achiin booda yuutuuba kana ani osoo mana sana naqeen jechuudha kan hin dura banadhe yeroo mana sana dhaquyyuu nan fayyadaman ture jechuudha. Amma maal godhu akkaataa yuutuuba kana ittiin fayyadamne akka isaan intarneetiin irraa kaasan akka isaanii bakka miidhaan irraan ga'an yeroo hundaa madaamii kootii fi namicha abbaa manaa madaamii kiyyaatti na himanii jechuudha. Innaa kanaafuu gaaf tokko kan inni irraanfanne jechuudha. Ani yoo yuutuubni kiyyallee kun naa guddatee boru sadarkaa guddaarraan naa ga'e wanta kana inni irraanfadhu uffata miicaan jira jechuudha. Uffata osoo miicuu taraan ture taraa osoo hin taane jechuun garee qabna. Garee sana immoo yoo namaa takka taattale malee namni sun dhufee naaf hin hirmaatu jechuudha. Innaa achiin booda dhaabadheetiin koomentiin barreessan ture. Koomentii osoo hin barreessu koomentiin sunii edaan alaatte sarraatanyaa isheen takka ijoollee bira jirti. An uffata miicaa sarraatanyaa isheen tokko immoo nyaata gooti kushinaa keessa jirti jechuudha. Innaa edaa isaan na laalan jechuun amma uffanni miicee uffanni immoo matokaatikii miti. Namoonni biyya kana keessa jirtan ni beektanii jechuudha. Gimaashi isaa matokaatikii miti kan keessaa guuranii miicanii akka Itoophiyaatti keessaa yaasanii kaanii itti dachaasanidha jechuudha. Innaa isa ture jechuudha kan inni itti miicu uffata san. Achiin booda madaamitiyaa ani hin soomnee koottuuti ilaadii isheen uffata miicite miti silkii goroggoraa jirti koomentii barreessaa jirti koottu laalii jetteeti madaamitiyaa natti waamti. Dura kana himnaani amanuu didanii jarri jechuudha. Innaan osoo guutes rakkoo qabuudha natti fakkaadhe jarri amanuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa kaanii gaafa qabatamaadhaan bilbila na harkatti argitee ani dhaabadhee akkas bilbila qabadhee osoon koomentii dhaabadhee koomentii barreessaa jiru madaamiin tiyya na waamte jechuudha. Eentu itti na argisiiseeti ijoolluma keenyatti itti na argisiise jechuudha. Kottu laalii nuti sin soomnee halkan nurraffistu guyyaas kun akkasittiin yuutuuba hojjechaa oolti halkanillee akkasittiin haasaatii bultii nurratti jedhanii na himataniiru jechuudha. Innaa ani dhaggeeffadhaan jedheen ijoollee kanaan jechuudha. Dhaggeeffadhaa ani yuutuuba kana kan hin banee feesbuuka fayyadamaa hin jiru, tiktookii fayyadamaa hin jiru. Kan hin hojjechaa jiru yuutuuba kana qofaa. Kanaafuu isin immoo wala tiktookii wala yuutuubii kana wala feesbuukii kana fayyadamaa jirtanii ani isa fayyadamaa hin jiru narraa dhaabbadhaadhaa jedhe. Homaa walirraa deebuun hin danda'amne jechuudha. Ani hin dhiisuu isaan hin dhiisanii booda akka carraa monii ta'e jechuudha. Osuma mana sana keessa jiru monii ta'e galata rabbii monii ergan ta'een booda immoo kunootuma irratti hojjedhu adiseensiin isaa yookiin immoo adiseensiin birrii naaf hin guutamne super chaarjiin jechuudha. Super chaarjicha osoo ijoolleedhaan naa guutaadha. Ijoollee gaggaafadhu hojiitti biiziin ta'a namatti siqe namallee baay'inaan hin gaafadhu.
kunoo ammas immoo duubatti na deebisee siniin jedha galata rabbi ammas duubatti deebi'ee ammas immoo sirreeffadheetiin jira. Ani sin dhiisu walumaan taaggalaa jirran siniin jedha እና አሁን እየተናገርኩት በአማርኛ እናገራለሁ ማለት ነው። ለምን የኔ ተከታታዮቼ ግማሹ በአማርኛ ግማሹ በኦሮምኛ ስለሆነ አንዳንድ ነገር በአማርኛ እናገራለሁ ማለት ነው። እኔ መጀመሪያውን ዩቱብ እንደከፈትኩ ማለት ነው 3 ልጆች ሆነን እየሰራን ነበር ማለት ነው አንድ ቤት። ከዛ 3 ሆነን ስንሰራ ከዛ ከሶስቱ እኔ ነኝ ዩቱብ የሚጠቀመው ማለት ነው። ዩቱብ ከፍቼ የምሰራበት እኔ ነኝ። ግን የሰራው ነው እንጂ አንድ ብር እስካሁንም አልበላው ምንም አላረኩም ማለት ምንም አላገኘው ማለት ነው። ግን ድካም ነው እንጂ ከተያዝኩ በኋላ አለቅም እሰራበታለሁ ብዬ ይሄው ከሱ ጋር እየታገልኩ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ስንሰራ 3 ሆነን ነበርና እኔ ከመሃሉ ትምህርት ቤት ልጆቹን ይዤ ሄዳለሁ። ትምህርት ቤት ሲሄድ እዛ ጋር ዋይፋይ አለኝና እዛ ጋር እንጠቀማለሁ ከትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። አንድ እንደ ዱባይ 7 ሰዓት እንወጣለን። ቀን ደግሞ 1 ሰዓት ነው የምንመልሰው ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ 7 ሰዓት እና እዛ ጋርም ሲጠቀም ነው ወሞለው ማለት ነው። እዛ ከመጣው በኋላ ደግሞ ልጆቹን ከትምህርት ቤት አምጥቼ ገላውን ካጠብኩ በኋላ ሁሉ ነገር ካደረስኩ በኋላ ልብስ የምታጠብ ከሆነ ልብሱን አጥባለሁ። ልጆቹም አበላ ከሆነ ደግሞ ልጆቹን ምግብ አበላሉና ልብስ የምተኩስ ከሆነ ደግሞ ልብሱን እተኩሳለሁ። እዛን ጊዜ ስልኬ ይዤ ነው የመሄድ ቦታ ማለት ነው። ከዛ ልብስ የምተኩስ ቦታ ይዤ እሄዳለሁ። ክፍልም ማጸዳ ቦታ ከሆነ ይዤ ነው የምሄደው ማለት ነው። ከዛ እሺ ከሄድኩ በኋላ አጠገቤ ካስቀመጥኩ እሰራለሁ። ክፍል የመዳም ክፍልም ከገባው ይዤ ነው የምገባው። ከዛ አንድ ቀን ረስቼ እዛ ውስጥ ከፍቼ የአንድ ሰዓት እና የአንድ ሰዓት ግሩፕ ነበርና ከዛ ከፍቼ የእሷ ክፍል እያጸዳው ነበርና እዛ ውስጥ ረስቼ ወጣው ማለት ነው። ረስቼ ከወጣው እሷ ደግሞ ባሉ ይዞ ልወጣ ነው። እሷ ክፍል ውስጡን ስልኬን ዘግታበት ወጣች። ይሄ እንደ አጋጣሚ ተጋጥሞኝ ነበረ። ከዛ ከሁለተኛ ላይ ደግሞ እኔ ለሰውም ትምህርት የምሆንኛ እኔ ላይ አንድ ነገር ትምህርት የማገኙ ማለት ነው። የኛ ኢቶችና አረብ ሀገር ተበታተነን ያለን ማለት ነው። ሰው ላይ አንምቀኝ ምቀኝነት በቃ ይሄ እክል ለምንድን ነው የምሰራው? ከመዳም ጋር ወሬ እየተመላለሰበት ይሄ እሷ እንደዚህ ያደረገች ነው፣ ይሄ እንደዚህ ስራ አትሰራም፣ እሷ ዩቱብ እየተጠቀመች ነው ብለን ወሬ መመላለስ ምንም ጥቅም የለም ማለት ነው። እና እነሱ እንደዚህ እየተመላለሱ ነበርና ሁለቱም ዩቱብ ከፍቶ መጠቀሙ አልችሉም ነበርና እኔ ከፍታችኋለሁ ተጠቀሙ አልኳቸው። ተጠቀሙ ሲባለው ደግሞ እነሱ አንፈልግም አሉት። እኔ ኮምፒውተር ገዝቼ አይደለም የምጠቀመው ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ከፍቼ አይደለም የምጠቀመው፣ ይሄው ስልኬ ነው። እናንታችሁም ስልካችሁ ውስጥ ክፈቱና የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ እየተጠቀምኩት ደግሞ ለምንድን ነው ከማዳሜ ጋር የምታጣሉ? ምን አደረጋችሁ? ምን አረኩት አልኳቸው። ምንም እያደረኩም ነገር የለም፣ ስራም እየሰራው ነኝ እና ስልኬ ደግሞ የምሄድበት ቦታ ይዤ እየፈለኩበት መከታተል ይችላል ስለው ሁሌ መጣላት ማለት ነው። ከልጆቹ ጋር ሁሌ መጣላት። ከዛ መጨረሻ ላይ እዛን ጊዜ እየሳት ነበርኩ ሞንም አልሆንኩም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሲሆን እየሰራው እኔም በህሊክ ነው በቃ ህሊክ ይዞኛል። መተውትም አልቻልኩም ማለት ነው። ከዛ ስንሰራ ሞን የሆንኩትና መጨረሻ ላይ ከሰራተኛው ጋር 3 የሆነ ተበታተንን ማለት ነው። አንዱ ኢትዮጵያ ተሳፈረች፣ አንዱ ደግሞ ስራውን ደክማ ወጣች። እኔ ብቻው እዛ ቤት ቀረው ማለት ነው። ከዛ እኔም ደግሞ መጨረሻ ላይ ስራ በዛ፣ የ3 ሰራተኛ የሚሰራ ከዛ ከሁሉ ሲወጣ እኔ ብቻውን ሲቀረው በቃ ከልጆቹ ጋር ሁሌ ሲንጫጫበት ስለምሆነው በቃ ሲደክመኝ እረፍት ስጡኝ አልኳቸው። በ2 ቀን በ3 ቀን እረፍት ማግኘት ፈልጋለሁ። ከዛ